Быйыл саха сирин оюлур жүһүнүр искусстватын төрүттәбит, саха кихитин, ологун жахагын ан дойду тахымыгар тахарбыт. Бастакы народный кудоһуннук Иван Васильевич Поповтан селис тардыбыт кудоһуннук Поповтар династияларын өбүлөйдәк сыллара. Ол курдук Иван Васильевич төрөбүтэ сүүстөрдөн 5. СССР кудоһуннуктарын союхун чилене. Саха республикатын искусстватын үтөөләк дея теле Иван Иванович Попов агухон 5. Саңа үйе кудоһуннуга үтөөләк учутал Гаврил Петров 7. Онна Иван Иванович Попов 2 бөһөн сыллах өбүлөйдәре. Биһи музей бут эре фонда тыттан болбакка, Чөркөөхтөөгө историко-этнографический музей фонда тыттан, Соттуга бар доғордоһу музей фонда тыттан, Тааттылуһун аттан эме икки үлекелен турда. Онна бу Петров Гаврилевич намтан хүлбе 9 үлени агалан манна бу колбохулах выставка болла. Биртен бир арас жикти йейини сагар үлелер картыына галереятын эркиннеригер телери тардылыптыр. Ытык көл 2 нөмердәк оскола лагырын оголоро каз бирди үлени сыния, сога мактая көрдүлөр. Петров Гаврил Гаврилович хабы шөйдүк руйдабытын маны көрөн ылдым, манна хабы шөйдүк кен туттар хуриятчылары художниктары анны руйдабы. Ментен хабы шөйдүк билерим Платон Алексеевич Аюнскай. Ки хавага сазы тох атунна водкаста олен тохтя тахтя тевогаден. Нахасы билатым бу хатынана. Алта састах күнней кыз обайынан айталлын былырын инакенти карякин үлелерин көрбүт әбит боллагына быйыл Поповтар выставкаларгар келбиттер. Сауна мауаңы мақтанабыт, қағана манна кая поппут, хантинаны көйе поппут. Бұл маннек жерер кемен ойдоқын бағын чикантинаны. Төрәбит дойдуга таптал, үйнен сайдан тақсыбыт түйелбеға мақтал бәлетин Поповтар аймаққаз бирди қартыналаргар жанкетик көрөкқа сөп. Бу боллага улуу кудоһуннук анала жоло ден. Афанасий Ануфриев, Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Татта.